Nara lami cerita yang nonton ya sewe kadi titiang midar ya palunggu hidup buku dua nyakra agama di sila yukti nonton ya ke bawah suwe palunggu hidup ngamul panegara ni sane wentan dari kering sila yukti malih idangan kicen gelangan Orianto kading asa puni kejumujuk rares kadi lungu hide male hide kapai titel ya te kapi gelar kadi lungu hide ngabe kayangan anake agung yen mungwing gelare kepicayang ring lungu hide ne boya sio mangde lungu hide ne ngabe palunggu hide murde ning jaka bali ya wadayano warma dewa palunggu hide murde ning jagat balen kasinangga lungu hide udayano warmo dewo kadiang gandung hide dar karanin ido ijaro maka bekawan Rianto kading asa punika mungguing kawetenan jumujuk laris kesinangnya punika kewasan jero punika make sami sedang becek kerasa Rianto kading asa punika kepikayun idone rumase becek aduh ide mikayune boleh gelangan lintang becik
lantuk itu gelare punika becik asa punika kayu ini dua Kecil gelar jero kabehan yen mungguing gelare kepicayang itu boya jesios maka di jero kesinangge sinareng sami ngabi nato Bali bangsu sampune kapice gelare punika mangga parasida kadilunggu hitene ngape Bali kiri-kiri jagat Bali ya Rare ido koturan Antuk kading sapunika lanturang titiang ne mangkin midar ya mina kadi palunggu ide puku turang mari